Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyakan naguskan sana mga babayakan si agama Islam Giyang kaya kagagawi na ayap man na mapenutulutano na giyang kutua tutulan sa giyang kutua sakatawa mama amia sugat sa kanya na kamargnan. Namiyamang ni sa kanya si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa tabang nasa kamaw to amia kaumaw na giyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya tutulan sa giyang kaya sakatawa mama na mipelagi dai nagumipagisi na giyang kutua kaya panutulatano si iku tutulan o Abu Muallak aginan Sufyan tutulatano a padagang amia tulis kanian. Naguaya pada mapamagusay tano mga pagariya nagyang kutua pangnia iptuwag si iku Allah subhanahu wa ta'ala igira aya biyati agyang kutua tau udi na aya ini tawagu tau si iku Allah subhanahu wa ta'ala na sigurado din agyang kutua kapakaum agyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala kagi miya pansinakan na madakal miya babayaon si iku mga bangsa tanu nagupya mga nira nagyang kutua mga dua ini pa mga niyagyang kutua mga tao miya panutulitano sa insyaallah napaguluhintan wagyang kutua mga dua miya makabegera dua igira abyati agyang kutua tao bulaboro nagyang kutua masusugat akamargenan o di na masusugat awid akala problema o di nagyang kutua mga tao mararat aginawa niyan o di na tigitan wa makambubuko nagi paman na malaabulong malaapang ni dua apapakabulong sa giyang kutua mga awid akala problema o di nagyang kutua di kapakambuko agyang kutua manusia yang kaya tutulan na inalawaya o Al-Hafiz Ibn Asakir si iku tarjuman yan. Adina sa katawa mama pianutulian si iku Abu Bakar Muhammad bin Daud An-Nabawi Al-Ma'ruf. Agyang kaya su Abu Bakar Muhammad bin Daud na aya kalalayaman ang ngaranian na su Ad-Diqi As-Sufi. Pianutulian si iku Abu Bakar Udi na pianutulag yung kutua sakatawa mama si iku Abu Bakar at tigyan na miya kaysa na milayalayaga ko agyang kutua kuda akan na papanoon akan naruran ayaman na niya na makarururan agyang kutua mama sa mga panganang kan udi na anto nasa na aawidan yan arururan yan sa agyang kutua kuda yan apuna kuatigyan sa ingada Dimashq Asia kusung sagyang kuto ingad Azaidani ayamana na puus kanyan sa Damascus sa Dimashq nasis kanyan na pagantap sagyang kuto adarpa ingad Azaidani gyang kuto atigyan akasungakan sagyang kuto ingad Azaidani na adna sakatawa mama amiyagdarakan udi na tigitan wa miyunuton nagyang kutu akapilala kawami nasiyagda nami agyang kutu alalan kena bagi tu supegu kita nakan tiga gyang kutu mama amiyagda on udi na paman na miyunuton asika tigian okit sagiang kaiyan lalan
akatawan akan nakagi marani. Gimarani alalan aipsun sagyang kutwa adar pa azaidani. Paman na tigitan wa siurkat. Kagi paman na adna mga lalan aigiran adna mga siurkaton magaan nagyang kutwa kapakaw mo nagyang kutwa tao. Tigagyang kutwa sa katawa mama. Agyang kaya ipturu karakan na lalan na dia kanaya katawan. Paman na dia kanaya tigyan na bistu walalan. La khibratali. Dia kanaya bistu walalan. Tigagyang kutwa mama miuno to na tigyan na di kagi imarani. Sagyang kanan adar pa asungwan ta. Na miyay kanaya nagyang kutwa mama sa taman sarun sira na miyo kitsagyang kutwa ini turuyano na lalan. Kagi tigyan ako rung kami miyakaw kit sa taman sa tigitano mituman sulalan. Kau to mituman sulalan taman sa miyaw mamiyagyang kutwalala na tigitano pia ka arimarim. Makanun waar udina tigitano pia kalakalakad na lalan da pagukiton. Miyaw mamiya tigin nagyang kutwa balintad udi nagyang kutwa mga landeng miya makadaldalem. Ayat tigin na miyay leya miro miyaw mamiro nagyang kutwa miya kadakadakal mga bangkay. Piya mo no sagyang kutwa darpa. Sama no to na inakali yan nagyang kaya mama inunutan yan. Nagyang kaibisa paman na mama penutulan tano na tulisang penai. Inwa ka na miya tiro kagi alagid na so kaya panutulatan si iku Abu Muallaq. Tigagyang ko tuwa mama. Si iku kaya pa ko mayran sa giyang ko tuwa dar pa piya kalak piya ka arimari mamada kalapaman na mga bangkay ron. Natigyan na kapating katigyan na giyang kaiya paman na ikitagiyang kaiya kuda. Kapenug ako. Namiyanug ko nagyang kutwa mama ading gagaan akinwa niya nagyang kutwa tigitan wa bagian upama ko paman na bag andudu nagyang kutwa manganditar niyan. Nasukya ko aniyan sa giyang kutwa paman na tatagun yan o nagyang kutwa anditar niyan na di niya hindi pelubaan nagyang kutwa gunung yan. Tigitan wa gelat dinggu gunung. Nasuki ato na niya nun, sagyang kutwa gunung yan, na siyang niya nagyang kutwa mama inunutan yan, ay nakalian, nagyunungan yan, na tigagyang kutwa mama, apya laguyanakan, agyang kutwa paman na mama pangugunong, uga idatigyan na pisuluba ako niyan. Pisuluba yan nagyang kutwa mama agunong. So din yan nung di kasuluba namya pikir nagyang kutwa mama atigin natulisan siya ki ini. Marata ilalag at tigitano. Natigyan nun kuangkad nagyang kaya kuda akan nagu raksiyang panagyang kaya roranian. Asara dia kung kabunuon. Paman nagyang kaya rora na kuda sadin sa matataguun na ko angka asaratigin na din dia kung kabunuon. Ini sumbagian no natigin nagyang kanan akuda narakakananan ayat tigin mala aantapakan saya nagyang kaya kambunu akurka. Sama no to na inubisigyan ko to ader pa Aronia no na pakaw kita agyang kuto ap kuno tanian nakamununian sa agyang kuto adarpa. Miyakada-kada kalabang kairon. Paman na mga lawas ang piamuno na. Yang kuto mama namya pikir yang paman na tigyan na pangusyatan akan siya ki ini. Uba paman na makuawasiyat sa taman na tigyan sa piyangangalakakan. Apiter wa kanon nakalakan nakasu Allah subhanahu wa ta'ala nagupya manutulian no nagyang koto akasiksaan nagyang koto atawang bunu sa paman na lagi dia na Muslim. Kagi marata o mga pagariya
kasadin sa tawa makapatay sa muslim at tibibanian nararang itu Allah murka wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua kekuanian naliro penapaman na pimurkaan sa kanyan wallah nagupaka sulit sa giyang kutua apoy kunaraka jahannam. Gitu pianutulian nun. Apaman na marata giyang kutua kapamuno kakadustaan na mala nagupaka naraka autaw nagupaman na murka amala sa dunia na ayamala na sa alungan na mauri. So kaya tiruan yan nun nagyang kutua mama na daniyan din ututarimaa. Apaman na tigitano di kekawawasiyat. Kaino pa napamadi pamuno kat tumigas sa nagyang kutua poso yan. Daarano niyan si ikulagi diyan a manusia. Paman na mununian din nagyang kutua paman na piyaunotan yan. Kagi ko magda yan din na paman na dad nakapakaligtas yan. Amununian din nagyang kutua mama. Natigyan na ba di mapakay pakasumbayang akong ka sa dua karakaat. Pakasumbayang akong katigyan sa dua karakaat. Natigo mama asarang gaga ang kasumbayang. Nasumbayang ka din. Natuminindag ako at tigagyan ko tuwa mama. Nakagiya ko paman na tumitindag ako adi ako di sumbayang. Faratadja alayya al-Quran na miyablang kud na tigiyan pamimikiranakan. Nadad na tigiyan ketuusanakan apiya sa timambu abatang si iko Quran. Miyablang ko kagi paman na bari mambu malabu daya manan yan na munuong kaataw. Nagyang ko tuwa paman na kaya kagyang ko tuwa maman na taman sa dad na miyapikirian, dad na ketuusan yan. Si kumila lang yung giyan ng mga ayat o di na apiasati mambu abatang akitanudan yan sa giyan ko to akatit tinagiyan. Natumitindag ako at tigiyan na di ako ni manonoos. Wanto na ipaman na mabati ak na ayat. Nagyan ko to mama na din yan di penayaw na paman na din yan itiro na yung gagang kaki. Miya pasada ka sembayang sa giyang kanan na paman nakatitinag ka. Tama na tigagyan ko to sa katawa mama. Abad na bakan na tigiyan miya balas. Uri na ayakyat usanakan nagyang kutua kater wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu al-Luqman. Suratu an-Naml. Yang ka iya paman na ayat na sini matatago sa suratu an-Naml ayat ika-60 Yan pa kaya ilay niron. Agyang kutua kater wallahu subhanahu wa ta'ala ayamaya bati agyang kutua mama. Atiga na ammay yujibul muttarra idha da'ahu wa yaksifus su. Ayamanay ni mga pagariya si kupedamaan niyan. Natiga na badi aya lebih mapia so pesembeg ku kararagnan. Kau tu paman na yujibul muttar. Igil kararagnan so tau. Na paman na adna pesembeg sa giyang kuto apangan niyan. Igira amyamang niron igira amyamang niron. Ida da'a wa yaksifus su nagupaman na pupukas sa giyang kuto amarata. Naginan su Allah subhanahu wa ta'ala. Aya paman na sembeg sa giyang kuto tawagu na kararagnan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Naguigira tiabangan niya na giyang kuto tao na kepukas kanyan sa giyang kuto amarata abtadian. Suatigin su kiyabati akurungu. Sagiyan ko tuwa kater wallah amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yaksifu su. Namiya kau maatigin nagyang ko tuwa faris. Ayaman na faris nagyang ko tuwa tigitan wa batal wa kukuda. Uway. Amiya kapun sa kanya natigin sagyang ko tuwa balintad. Agyang ko tuwa miya kau markami na paman na adina bangkaw niyan. Nagyang ko tuwa bangkaw niyan ng mga pagarian na ini itugian. O di na inilabod yan sa giyang kutuwa mama, apaman na tomyulis na gumbuno sa giyang kutuwa miyamang nisiku Allah subhanahu wa ta'ala. Namya sugat agiyang kutuwa mama. Nagyang kutuwa paman na kaya sugat yan na miya wafat, miya tay. Nagyang kutuwa mama, miya kaligtas at tiyawag yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Na inubay niya nagyang kutwa batalu. Na pitero yan na billahi man ant. Ibetatigiyan sa kapur wallahu subhanahu wa ta'ala na anta aka. Anta aka ino kasi atigiyan na pakauma.
Ama sa ini paman na makan dedemar akalakan. Maka awida akalakan na tiyan. Ayan isembegu nagyang kutu paman na betalo na tiyan na ana rasulun man yujibul muttarra idha da'ahu wa yaksifus su. Saka na tiyan isyugu. Agyang kutu psembeg sa agyang kutu pananawag. Igira paman na tiyawag aswallahu subhanahu wa ta'ala. Nagupupukas sa agyang kutu marata. Masya Allah. Niya kapiyapi ni paman na maana agyang kaaya-ayat katuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nasukya sembegan yan nun, agu miyaka paman na, miyaka ligtas sa giyang kutua mama, sa giyang kutua pumarataon, na pitero yan na tigyan, kinwa ka na giyang kutua paman na kudakan, nagugyang kutua ruranian, taman sa paman na mimbeling ako sa giyang kutua darpaakan, sa paman na pipi aginawakan ada ko din na kamaratay. Na gina na mga pagariya. Paman na penutulun tanu agira, paman na, miyak kailangan tanwag yang kutua tabang nas itanud na pagpagas iku Allah subhanahu wa ta'ala kapaman na ira as-sutaw na tiyawag yan su Allah subhanahu wa ta'ala na napaman na pagpakaw mau nagyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa aluin tanwag yang kaya mga dua anto na ipaman na mga dua aiptawag sa iku Allah subhanahu wa ta'ala amagaan sumagaan na pakaw mau nagyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Nabendo ay mapya na kuha kanu sa mga bulpen nagu mga karatas na surat ni Urun. Ang imya karagaragan na paman na di tanway di pamagusay na adem pa na paman na di mamang ni alim na surat na ka suara bikian sumranaw niyan suinggilisian na tumaas kanod ni pupaka suratun. Ay gira pan na di ganun din nabutiya sa comment. Gira paman na batian yung mga comment kay gira na replyakan na paman na i-replyakan ro para paman na di peke udi na kanaba pa ulit-ulit agi ko to ka replay si erkano way miatur nabitan wa Muhammad gi paganaya dua gi ang kaya dua na kebulungan yan agyang koto aham ayama na ham nagyang koto paman na mga awid akal udi natigitan wa problema saka apaman na makaproblema saka makan deda mara akalian nakailangan nakagiang kaya dua kapag nadang kaun ikadua kebulungan yan nagyang koto huzn aginan sutigitan warata aginawa igira paman na mikerat aginawa utaw kagi madakalaman na tawa di pekagagas sarata aginawa agyang koto pekapatay panay adnap kedipri sa paman na tau agira mikirat aginawan yan na kapakaya baniyan din ipagagat nagupaman na mawapat sa giyang kutua kala arat aginawa kisugato nagibulong yan na mala tigo nabitan wa Muhammad asadin sa tau mas sugat awida akala o di na marat aginawan yan sa mitaralu arat aginawa Naturoon niya nagyang kutwa, Allahumma inni abduka, wabnu abdika, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي na andid ni kabati au nagyang kutwa tao neno ka paman na to na ini kay pusta kang buwag yang kaya dua kamay-amay na dini lakayan sumurat way na giyang kaya dua na andin ni kabati au nagyang kutwa tawa adna awid kalian adna problema niya nagugyang kutwa mini bulu gagyang kutwa rata ginawa niyan tigu nabitan wa Muhammad illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa husna wa abdalahu makanahu farhan andin ni kabati au nagyang kutwa taw na inuntaati ko nabitan wa Muhammad akabulungan nagyang ko to problema niyan awid kalian
nagukabulungan nagyang kutwa rata aginawan yan. Gyan nga yung mga pagari rata aginawan na miya dagadagalap kesukatan tanuron. Kapakaya paman na rata aginawa kesukatan sa ikong mga darudupa tanu. Karumang kada to, di na karumang kaabay. Napaman na adna danyo kapagayuni, napaman na miya kaawida kalaka. Gini paman na malap na kesukatan sa awida kalagi ang kaya kekarumai. Paman na mga awida akal nakate subulong. Andip ke rata ginawang ka nagupaman na mapi agyang kutwa rata ginawa. Di na paman na rata ginawang kasi iko pagaring ka. Paman na miya kadagadagal paman na magari-ari paman na disiran di makaprarata isa ginawa. O di na paman na si iko pamilya ka, si iko tunganayin ka, untunasan. O di na si iko lokasaka. Na paman na bulong yan na Adi siya bedin na kapakay so paman na rata ginawa sa pagidaan kagi paman na so pagidaan na haramanan. Haramanan, di ko pa kaya gyang uto paman na miyarata ginawa kasi ko pagida na ka. Nanagi paman na bulong yan. Paman na mga bulong sa rata ginawa. Inun taati ko nabitan mo Muhammad. Paman na kabulungan nagyang kutwa awid akalagyang kutwa tao. Nagumada agyang kutwa rata ginawa niyan. Nasembi ang panwallah. Naman na agyang kaya kabegragyang kaya dua. Inun taati gunabitan wa Muhammad na sambi ang panwallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa rata aginawa niyan sa kapipi aginawa. Masya Allah. Miya. Napagandad tanwaya na ino kapaman na ichata ipos tanubu amay agyang kaya mga dua. Tigu mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya nagayaran sa giyang kutwa ini paman ngandu nabitan wa Muhammad mala abulong si ko mga awid akalagu si ko paman na rata aginawa. Natigiran na fakila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Giyang kaya paman na duan na badi kepakaya tigiran apaman na ipamang ngandu wa miya. Udi na paman na ipamang ngandu wa mi si ko paman na salakaw si kami. Ipamang ngandu wa kanu pama si ko karumakan ipamangdu akan upama si iko tunganayakan si iko wataakan si iko paman na pedataw na ay ini sembagu nabitan wa Muhammad na tigyan na bala yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha paman na tigu nabitan wa Muhammad ang kainudi kepakaya tigyan kapaman na patut sagyang kutwa paman na miyaka nagun miya nagyan kaya paman na dua amya ka begera tigitano nagumya ka pia dua apaman nakapaganadan yan na napaganadan tano ya pagaria hagi paman na tantud na ako mala abulong pagpakabulong si iko mga ginawa tano miya panutulpan sa hadith agi kadua-dua miya panutulpan sa hadith su Ibn Abbas amataan ko na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira amya sugat sa kaniya na mambu akarb. Ayaman na karb nagyang koto apaman na miya sugat sunabitan wa Muhammad ang mga kamargenan nabasa katanubu ang mga manusia. Punta mo na kayo dun. Sige na, punta kayo dun. Maria, punta ka muna doon. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira miya sugat sa kanya na kamargenan. Naman ito, agi sumanga nabi agus sumanga rasul nasira ni lebih kesugat amal kamargenan. Kenapa sa katanubuman ng mga manusia? Agi ang kairat agi na wa mga pagarian na kisugat siya katano na day ni makalulukan si ikurata agi na wa nabitan wa Muhammad sumiyagedun. Anto na isampol yan. Batano kagaga. Agyang kutwa sumiyaga desi ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kutwa kaito iyan. Apaman na inimbuwata sa kanya na da ama iyan, miya wafat suama iyan. Di ko mga ulama so nabitan wa Muhammad na da maabnuwain ama iyan. Nagudan niya na da makadeket sagyang kutwa lawas da makadeket so da makadeket si ikulawa suama iyan naguda na baniya na miya tawag ama iyan. Udi na tigitan wa abi.
Sa punala matakan wa kay mga pagariya kapaman na riot yung pansu mga ama iyo. So nabitan wa Muhammad na daniyan rauta. So nabitan wa Muhammad na may tupan kaya ayabu idedian na susabu edu mga ulama na tigira na pataragun anta akan na maragun na mismo akia bentayan niyan sa giyang kuto amas akia wafatu ina iyan as kaniyang panimya kaugup sa giyang kuto akin nilabanganon. Na rataw to ginawa nabitan wa Muhammad. Oy, miyak paman na gida pumimikiran ta na dita magaga. Agyang kuto paman na sunabitan wa Muhammad na miyailu sa giyang kuto akawawatay ro. Dagusto mga pedapaman na mga awida kala sumiyaga dun, mga problema. Ini ay nawidan niyan sa Islam. Lahat na mga tao tira na beteng sunabitan wa Muhammad. Sunabitan wa Muhammad na pangataw siya berian dinuto. O di na paman na miyasugat ang mga awid akalagi ang kuto ang mga Muslim sa giyang kuto paman na masanian. Na sunabitan wa Muhammad na igira ko na paman na miya kaawid akalian na aya mbetian niya na dua ibtuwag yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kaya dua apa makinagintano tigun nabitan wa Muhammad la ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Namaluro na yung mabuba mga pagarya agiti mga ulama duaul karb. Paman na dua ini igira paman na miyas sugata kamargna nagyang kotwa tao. Pero mananakambu la ilaha illallahul azimul halim. So, sumpat na kasi ko la ilaha illallah so al-azimul halim. Berarti anggap man so la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Berarti anggap man peruman sa la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Na ino kaya paman na iposta nubu agi ang kaya mga dua. Nagina ng mga pagari ay dua apmeti ano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi itu demam ikap kepi agi ang kutwara ta agi nawa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anto nagi ang kaya mga pedadua abituan sa dua apaman na andad ni katawaga o manusia si iku Allah itawag yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala agi ang kaya dua na sigurado na paman na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala. Mialo sa hadith adun ko na sakatawa mama apitero yan agi ang kaya dua. Ye katalawa dua paganda dano. Tigan na Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahadu samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nagi na malbutan waya mapaganad kagi paman nagi din susuratu al-ikhlas. Ayabu paman na isumpatan ro nagyang ko to Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nagyang ko to dua nagina kon sudua o di na paman na miyanaganan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto akiyabati o nagyang kuto sakata wa mama natigo nabitan wa Muhammad laqad sa'ala Allah bismilladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Tigo nabitan wa Muhammad sabenara paman nagyang kanana mama na miyang niskanian si iku Allah nagu initawag yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuto paman na ngaran yan labiya mapuro paman na swalla na igira ko na biyati anan utaw na sadin sa pengeni nagyang kuto manusia na imbegiron wallahu subhanahu wa ta'ala sadin sa pengeni ka na imbegir ka wallahu subhanahu wa ta'ala na ugira paman na miyang ni sutaw na sembeg o di na paman na pakaw mo nagyang kuto tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Siya kong mga pedariwaya penutul ng mga ulama na tiga na lakad sa'alta Allah bismihil a'adam. Na sabun sa benar apaman na pitur ng nabiya sabun sa benar apaman na tiwag ka sa wallahu subhanahu wa ta'ala si ikong mga ingaran yan apaman na labiya mapuro. Paman na espesyalaya mga pagariya dua. Kailangan na mapaganatan. Madakala dua ugi nagi paman na mga
mga bebegera doa yang kaya pembetian tanu abetian kagian ko to Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mia panutul pun sagian ko to mga peda hadis gi ikapat kaya teluan tanoron gi ikapat mga pagaria. Apaman na mia panutul sagian ko to sunanu ibn Habban asukun su Anas agi su apaman na Anas bin Malik apaman na sahabiya kia kidmatanian udi namal kia kidmatinian si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nutul niya na tiga na miya kaisa na pedakan su Nabi tanwa Muhammad. Apaman na mo untud kami atigu Anas. Kau tu paman na adna darpa mo untud cirano na gusto Nabi tanwa Muhammad. Nadna tiga na mama ami pagubay ami adi sembayang. Adna mama ipagubayaran adi sembayang. Agyang ko tu mama adi sembayang na miya manganiskan yang si iku Allah. Nabiyati agyang ko tu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yan ni dua ikapata paman na kealuitan usagian ka iya oras. Apa mana na kembu? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nasukun sukyan nagaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagian kutua kiabati o nagian kutua paman na mama natiga na lakad da'a Allah bismihil a'dam sabun sabenara miyang ni udi na tiyawag o tiyawag agian kana na mama suwallahu subhanahu wa ta'ala si ikum mga ingaran niya na labi mapuro. Kagi paman aya mga sekreto mga pagariya sa giyang kaya pangani si iku Allah na aya pengani na kana giyang kutua mga ingaran wallah apaman na kebubayan niyan nagu mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala mga pipi maana apaman na adumada itsagyang kutua ka pengening kaun. Tigu wallah alakad sa'ala Allah bismihil a'dam sabun sabenara miyamang ni si iku wallah agyang kana na mama sa paman na ini tawagin no nagyang kutua mga ingaran wallah mga pupuro aginan so paman na dua ida du'iya bihi ajab aigira ini tawag si iku Allah subhanahu wa ta'ala na pakaw maagyang kutua paman na tabang wallah o din na terimaan so pangani nagu igira paman na adna tawa miyamang ni ron na paman na imbagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagariya panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala adna miyaswatano sa giyang kaya paman na mga babagara pangani igira ini tawag si iku Allah subhanahu wa ta'ala na paman na pagpakaw maagyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Adem pa na miya buba paman na dua kepangaya paman dagi maswatan no kagi paman na mabuba ini agi su dua paman na ini pamangani o Yunus alaihi salam yang utas Yunus Nabiullah Yunus nakatawan tanu paman na miyakan sekanya nagyang kutua mala asda na aya paman na ini pamangani o Nabiullah Yunus iku Allah nagyang kutua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nagyang kaya dua mga pagariya natapang inyo dinyo di kekasuya kagi miya kabuya kamataan na paman na kiling kad nagyang kutua raradiyan si iku mga ginawatan gyang kutua la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin adua nanu Yunus alaihi salam samanan mga pagariya na kaya limaan tanoron pakamberakatan rekan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya mga kagagawi nagupaman na pagandantan wag yang kaya mga dua miya makapiapi ang mga dua salam ko sa kanulangon ang mga pagariakan salam tan wag yang kaya dimubantay sa giyang kaya oras mga gagambuayaw salam tano si Yasmin si Mad Sumandar si Nick Rang si Jan Nanor si Jam Arindig si harganiyaman na paman na dita kebati agi nga mga raniyo si Haukip
agus si Shahani Rani didaagan si Suwaidi Munib, si Mina Ginal, si Aminuddin, si Normila, si Juhaira Guro, si Francis, kadadab na yung internet si Dimala Dangko, si Aftab, si Maysuna Abubakar Subu-Subu, si Pamanna Aileen Rauda, si Sarip Akato, si Saliha Magdaga, si Asima Balindong, mga loksa kanaya sa Pamanna Pikom Salam Rakano, si Najia Sultan, si Auntie Asima ubad na pagumrar kano inshallah sa kaya Ramadan na nakapakaya paman na udap na Sheikh miyat o nagyang kana na mga tungan na itano sa Malabang nakapakaya sa katani makapamagunuta inshallah. Panyat kano sa kaya umrah. Si Nafi Mikawayan, si Najira, si Masabar Gendel, Najir Jabarkil, si Mariam Ahmad, si Ibn Mubarak, si Hasan Tampar, si Muna Daud, si Hudam Abdirrahman, si Abdullah Pindeman Bakarat, si Van Leos, si Ali Khalid Abu Ayman, si Habiba Marhumsar, si Perez Atino, si Mahid Mala, si Janna Palawan, si Haja Nurhida Palaw Kumamak, Salam Rakano, si Bai Tangkal, si Juhaira Layla, si Arham Baba, si Walid Marhum, si Jalal Makud, yang pagari kana si Nasmar Sarip, si Rakman Minanga, si Biduri Darimbang, si Biatan, si Jalal Mahmud, si Ibn Mubarak, si Ibn Ibrahim, si Samira Bashir, si Saiduna Mangurangka, si Adamu, si si Ummu Maryam, si Farisa Zulfa, Hasan Nur Sarip, Ibn Bawi, Diamla, Nuraisa Padati, si Faida, si Hajan Juhaira Ansari, si Kanzada, si Yayumi, si Jamaluddin Ibrahim, si Ismail bin Abdullah, si Khairuddin Makaurug, si Sansaruna, Diamla inshallah. Naipostan wag yang kaya dua, si Fajma Marinta, si Siti Nur, si Muslimin Makapalaw, si Alan Sadik, si Khadija Arubito, si Pindulangan Madali, si Alan Sadik, si Alun Muhuram, si Ikab Hatum. Mga pagariya inshallah na ipustan wag yang kaya dua na nagyang ko tubo apaman na paganadtan waya kakauto pituro nabutan wa Muhammad tigyan na patut tagyang ko to atawa miyan nagyang kaya mga dua paman nakapaganadan yan. So paman na prangkom na kan sa kanwa sala malangulang na mga bangsako sukuran pa yan sa gyang kaya paman na video inshallah na si ko mga pedalive tanong na ayap man na pagusayin tanong nagyang ko to okit agyang ko to akapagumra sabaw sa gyang kaya pakaradid nagyang kaya Ramadan na supumagumra sa gyang kaya Ramadan na antano mausay agyang ko to okit agyang kaya umra inshallah na pagayanin ni wagyang kana na paman na oras paman na kapagusaya tanong sa gyang ko to paman na al umrah. So balasan kan wallah sa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.